munyemerere nongere mbasuze bakunzi bo mu nda y'isi iniruka Empire ni kiganiro mu byo kuri kiswe mu nda y'isi koko nibyo ni mu nda y'isi kubera ko kibasha kureba ibyo abandi batabona ibyo abandi bahishwe kandi kikaba kiri imbere indani mu ndani. Rero ndabasuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro mu nda y'isi. Muri kano kanya ni minota mike cyane tuba tuje kubagezaho ni minota itarenze 8 cyangwa 10 niyo mpamvu babashishikariza kubana natwe mu gihe gito cyane. Hanyuma mu byukuri muri mu nda y'isi amwe makuru ngiye kugenda mbagezaho mbaje kubabwira ko tayari twamaze kumenya amakuru mu nda y'isi atubwira ko mugabo mukuru w'igisirikare cya 23 mu byukuri bamwita General Sultan Makenga amaze gutanga order cyangwa se amaze gutanga go ahead yo kwataka umujyi wa Bujumbura ndetse no kwataka umujyi wa Uvira icyarimwe. Ese ibi byatangiye bite? Na makuru mu nda y'isi ugiye kuba nanjye muri kano kanya ndetse nabyo cyane tugiye kugenda twibandaho. Ariko makuru mu nda y'isi turakubwira ko utuvugana abagaba inama abagaba bakuru b'ingabo yamaze kubitangira ngaha mu rw'imisozi igihumbi. Muri abagaba bakuru b'ingabo harimo nabo mu gihugu cy'u Burundi tayari. Mu byukuri muri amakuru mu nda y'isi turakubwira ko mugabo Ita Yves Ndeshimiye yamaze guhuruza Ubufaransa ngo mutabare. Mu makuru mu nda y'isi kandi uraza kumenya byinshi bijya bitandukanye aho mu 23 yamaze kugura GPS mu byukuri ikoranabuhanga rikomeye cyane rigiye kwibasira Kinshasa na Bujumbura no ku rugamba hose icyarimwe. Bayikaze nibyo na makuru yo mu nda y'isi agiye kuba atugira muri kano kanya kuri amaze kugenda mbibabwira. Amakuru yo mu nda y'isi nta kindi yatubwira, aratubwira ko General Sultan Makenga mugaba mukuru w'igisirikare cya 23 yamaze kubafata umwanzuro ndetse no gutanga go ahead ku ngabo zamaze kujya kuyoborwa n'umugabo wita General Baudouin Ngaruye. Ahangaha ni mu misozi yunamiye umujyi wa Uvira. Abagabo rero baravuga ko ngo bafashe umwanzuro bigendeye mu by'ukuri ku gushaka guca agasuzuguro ngo k'ibihugu bijomboka ari bibiri. Aba president babiri bamaze kugaragariza agasuzuguro abagabo ngo nyuma ko bagere bagerageza kugenda baganira ibyo buganire ntibabishyire mu bikorwa. Yahereye kuri Tshisekedi aravuga ati ibi ngibi n'ubundi byo twagiye tuganira byose nta na kimwe yigeze ashyira mu bikorwa. Niyo mpamvu rero tugiye guca agasuzuguro naho gufata imijyi ibiri ingenzi. Umujyi wa mbere ni wa Kisangani, umujyi wa kabiri ni wa Uvira. Umugabo wa kabiri avuga ko ashaka guca agasuzuguro ke ni president w'igihugu cy'u Burundi Yves Ndeshimiye kuko ngo n'ubundi ibyo baherutse yohereje intumwa ziwe bakaganira hariya mu gihugu cy'u Burundi ngo uyu mugabo ngo ntabwo yigeze abikurikiza. Mwugo buryo rero ngo ntabwo geza mutegeka ahubwo yaramusabye ngo bumvikane nk'abagabo aho kugira ngo bose binjire mu rugamba. Amakuru nakindi atubwira rero atubwira ko mu nda y'isi yacu uko yagiye kugenda igeramo mundani munsi y'igitanda ndetse no mu bitekerezo byabo ndetse no mu butasi bwabo. Mu nda y'isi nta kindi yaje kuba ikurura, yaje gusanga rero umugabo yamaze gutanga order yo gufata umujyi wa Uvira. Ese gufata umujyi wa Uvira biraza kutuganisha hehe? Biratwerekeza hehe? Kuki umujyi wa Uvira ese birahurira na Bujumbura? Baranake aho bihurira mu mujyi wa Bujumbura rero nta handi ahangane uje kukubwira amakuru. Mbere ko nkubwira ibya Kisangani reka maze nkubwire Bujumbura ni mu rukere rw'iminsi ibiri. No kuvuga ngo bwa mbere ni ku munsi w'ejo abacancuro bakoze kosa rikomeye cyane bagaba igitero kidasanzwe ku mutwe w'inyeshyamba 23 ahangaha hejuru mu musozi yunamiye umujyi wa Uvira. Ahangane mu Ngwengwe ni Tema ni Runingo ni Kiriba. Ahangane kosa rikomeye cyane bari bakoze. Abacancuro bagabye igitero ntago byabahiriye, nibyo koko bari kuye misile zidasanzwe ku mutwe w'inyeshyamba 23 mu birindiro. Ahangaha makuru atubwira ko ngo bageraga ngo bare kuntu bakivugana abasore barimo ba Makenga, harimo abayoboye urugamba ndetse n'abandi bari kuri front line. Ariko byaje kurangira amakuru avuga ko ngo bagiye kubarasaba babonye ntibyaza kurangira batabafatishije. Ariko mu byukuri ngo niryo kosa rikomeye cyane bari bakoze. Iri kosa rero ngo burya ngo bagomba kurikosoza irindi kosa, ariko ngo ikosa ritibeshya. Abagabo bavuga ko ngo bo bagomba gukora ikintu cyo kutibeshya. Mu yandi magambo isasu nabo ryanditseho, mu yandi magambo isasu n'uwo rigenewe. Niko koko niko byagenze. Bari ku imisire zidasanzwe loketi zitibeshya imisozi iratigita ya Uvira. Nta kindi cyabaye rero yahitanye abacancuro abasirikare ba FDNB FARDC bose bagera kuri 48. Ahanga barahagoye ku munsi w'ejo ndetse ntago byarangiriye aho rero. Mu byukuri yahise bikomeza no mu rukera rwa mu gitondo. Ni amakuru tubwira ko n'ubundi bagaragaje gushaka kugaba igitero kuri mutwe w'inyeshyamba ariko bikaza kurangira n'ubundi ibyo babakoreye mu byukuri bikomeye cyane. Ariko ngo amakuru tubwira ko Neva akimara kubibona we yarazi ngo ni imikino ari blague, ubwo Makenga ari yamubwiye ko ari buze kumuhereza ubutumwa uyu mugabo ntandi yabutanze rero yabutanze mu rusasu. Aha rero ngo ubutumwa nta kindi cyase kiba nuko yahise babona byandi bi serious. Neva agahita hamagara abasore bari ku rugamba bagahita bahungisha intwaro. Ahanga intwaro ntandi bazijyanye mu kigo cya gisirikare kiri Burundi bita Mudubugo.
ikindi kigo cya gisirikare cyakiriye intwaro zitarabaho zari ziranga mu mujyi wa Uvira, zari ziteguye ngo guhangana n'umutwe nyeshyamba. Ariko amakuru atubwira ko ngo izi ntwaro ngo nta kintu kimwe zigeze zitanga kuko ngo bazitwaye nta sasu na rimwe zirashe. Izi ntwaro bahungishije ngo bavuga ko bashobora kuba ngo nibatazungishije zafatwa zigafatwa nk'uko mu mujyi wa Goma zafashwe. Ibi rero nkaho bidahagije, Neva yahise atangira atabaza Ubufaransa, atabaza n'ibindi bihugu ati mu ntabare, ati ndebe ko basi byuzuye umunsi narirenga mu mpuze na Excellency Paul Kagame, ati ndebe ko basi byuzuye umunsi yakicuma. Amakuru avuga ko Ubufaransa bwamuniniye bukanga kugira ikintu kimwe butangariza. Abahanga mu by'urugamba, abahanga bakomeza kubikurikiranira hafi, bavuga ko uyu mugabo atangiye gutabaza koko ngo abona ko Uvira niba yibuka yifashe Bujumbura itari buze gusigara, ngo kandi niyo batafata Bujumbura ngo umujyi wa Uvira bakawukupa, ngo arasa nkaho asigaye wenyine ndetse ngo ameze nk'uri mu ngunguru. Amakuru avuga ko rero mu by'ukuri ngo niyo mpamvu yese ateri ya mbere akikare yo kugira ngo areke byuzuye umupaka w'u Rwanda bafungura ubuzima bugakomeza. Ese ibi biraza kurangira bite? Ese turabihuriza he no gusaba imbabazi kwiwe ushaka guca bugufi, ariko kandi hari n'izindi ngabo z'u Burundi ziranga muri Mikenke zagusa abaturage zikaba amasaha 24 ko zigomba kuba zibarashe mu gihe batavuye muri Mikenke. Ayose n'andi makuru tugomba kugenda turebera hamwe muri rusange. Naga ari ibyo gusa, mu by'ukuri andi makuru yacari buze kubakomeza aratubwira ko rero mu rukerera ndetse n'amasaha turi mu kiganiro n'ubundi hakiri plani z'urugamba, ubwoba bwatashye umujyi wa Uvira, abenshi bahunze bagashira bakava mu hanga mu mujyi wa Uvira, hanyuma bagahungira muri Bujumbura. Ayose n'amakuru agenda tugeraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hanyuma tukihuta tukava hanga rero ya makosa n'ubundi yakozwe. Biragaragara ko amakosa akiri gukorwa. Mama 23 makuru atubwira ko yaguze GPS yo ku rwego rwo hejuru, ku rwego rukomeye cyane, igerageza gukontrola iki gihugu cy'u Burundi cyose, iri kugerageza gukontrola urugamba rwose uko ruhagaze, ndetse iyi GPS ngo ikaba yavuye mu Bafaransa. Iyi GPS turaza kugenda twigaruka ko amakuru yacataha tureba mu by'ukuri ibyo GPS uko ihagaze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Si ibyo gusa, ubwo bukomeje kuba bwinshi ku rugamba, nongere mbisubiremo ngo ubwo bukomeje kuba bwinshi ku rugamba. Ese ibi ngibi biraza kuba birangira bite ko twese twakomeje kugenda dutungurwa? Twatunguwe, byatwatunguwe. Ubumenye neza ku rugamba ruri hano hafi neza n'igihugu cy'u Burundi, ahazaca ibitoke, abenshi bahungiyeyo, abaturage, abana n'abakecuru bari guhunga. Naho Bujumbura abafite amabutike, amaresitora avuga rikijyana, abafite agatubutse batangiye gusohoka mu mujyi wa Bujumbura kuko bari kubona ko bamaze kugenda bugarizwa. Turaza kugenda tubirebera hamwe rero uko biza kuba bihagaze. Hanyuma muri amakuru nari nababwiye ko inama y'abagaba bakuru b'ingabo already butuvugana yamaze gutangira. Nongere mbisubiremo, inama y'abakuru b'ingabo yamaze gutangira, yatangijwe na Excellency Paul Kagame, niwe utangije iyi nama. Ngaye nguko nyuma y'ibyo ngibyo, nyuma kubona ko ibintu byakomeye cyane, ndakubwira ko tuvugana u Rwanda rwatangiye ibiganiro na Kongo bishya kwa Trump. Ese biraza kuba bihatse iki? Muri amakuru kandi ndakubwira ko Misiri yibitseho izi ndege z'intambara z'indwanyi karabutaka zigezweho zakorewe mu Bufaransa. Bamwita Aime Boji, wari Minisitiri w'inganda mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, yamaze kwegura. Mu gihe Sudani drone yaturikije ikibuga cy'indege cya Khartoum, urugamba ruharare ahantu. Mu gihe mu Buyapani umugore wa mbere yabaye Minisitiri w'intebe w'Ubuyapani. Hanyuma murabizi Kongo ikomeje kubabazwa n'urupfu rw'umwarimu wamenyekanye kuri TikTok uri gushengura benshi, ejo bundi warasikuye muri mu mujyi wa Goma hariya. PDD agiye kugabanyizwa igihano no Trump wakomeje kugaragaza ko bari inshuti kuva kera. Hanyuma hano mu Rwanda Kicukiro polisi yataye muri yombi abanyeshuri b'abanyamahanga bakomerekeje abamotari ku munsi w'ejo, bakomeje kwigira karaha kajya he. Hanyuma munyemerere tuze gusubira amakuru yacu ataha. Ndabakunda cyane. Aya makuru ni mu nda y'isi, muzajya muyakurikira buri munsi, mukurikira amakuru yo ku rugamba ndetse mukurikira n'amakuru yo kwishose mu rusange. Nimba dushyigikiye kandi ukomeje kugenda ubana natwe, icyo tugusaba nta kindi, kora subscribe cyangwa abone kugira ngo uko dushyizeho inkuru ujye uba umwe mu ba mbere bo kugenda bayikurikira. Ndabakunda cyane. Amakuru nakagaruka. Bye bye.